Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum görüşçüler. Bugün Noken'in Birdik ayылындабыз. Кутман Таксырдын үйүндөбүз. Достор, бул жанагы Байыш Ниязов мен жүргөн Король деген аттын баласы экен. Өскөн экенин аты болгон, чоңпулга кеткен Өзбекстанга. А бул оригинал тогуз кайрык өзү. Бул да легендарлуу ат. А бул Санчо экен. Кутман ака, кайсыдан баштайлы маалыматты? Баштайлы. Но чекеден баштайлам, но. Менден жакшы билет экен, койдум. Корольдун баласынан, а? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Кадыр саламлашпайын. Ушул Корольдун баласы ушу. Келте тайында алган да. Ушуна тыйын керек ушуну. Жерге коюп көрөлү деп. Чыгарып атабыз. Бу ака Король жөнүндө айтып кетпейсизби? Бул кимдин аты болгон? Сизге каяктан келген бул? Бу Ороз деген Тосколдо айгыл койгон да. Ошондон алган да. Ороздан. Андан кийин Ороздон атты кийин өскөндөр алды да. Өскөн аканын колуна келип Жылдызы жанды аттын, а? Жанып атасы. Bunun akası var aslında bizim Narkayıl'da. Aldı da çoğun. Özü negizi çoğun at bolğon da. Çoğun katta. Kellesi dağı öte Bunun çoğun. soruları jakşı go bilem hazır. Bagılbadı da bu. Oyda jok ele. Hazır jaşı mı ne Kutman aka bunun? 3 yaş bu. 3 yaş. Bıştı. Boy 1.60. Bul jakta Bunu 9 gayrık özü. Bu былтыр чыгарганында саткан элем легин. Ama 10 günden keyin ошо алдын ат деп кой дедим эле. Өзү айткан жерде сатып атканда. Үйүнө баргандан кийин ушундай аксатат деп алып келе бер деген. Ошо ойдон турат. Жазы менен айырып койду да жөнүнө турду. Бул жаныбар азыр деле улагы сонун болсо керек bunun, а? Уну кече ошо Кочкартага алып барып, ошо былтыркы койдон турат минилбей. Кочкартага алып барып салды менен жарым саатта чарчады бирок. Минилбей турат да. Суган жок, жемди ушу кышында кичине бердим, ошо жазы менен көк чөптөр турду атайып. Тазалап. Бул түбү Тосколдун аты беле? Ошо 9 кайрыктын баласы да бул. Оригинал баласы. Оригинал баласыбы? 9 кайрык жок дейт. Жок. 9 кайрык деп аталып калган бул дагы. Бул деле чоңдордо Мына. Bunun basını kança koyasın? Bunun basını şu 300 bin son bolot mı? 300 bin son. Sodalaşağız hazır. Sodası var. Suyun gerek yok çıkardım. Da onun da suyun gerek çıkardım özür. Bağlıda da görgün çok. Onun yürü var, yürüde жүрүп келген, ha? Garanti, ulağına garanti. Ana. Kutu kolu taptaza takalatıp koydum. Эми мындан Az minutta görürsünüz. Şuna Bunun balların düzelipten sattat ya men özüm algan bunun balası var. Talada kalıp kaldı. az talada жүрөт, ha? Şunday var. Мындай бар ба boyu? An bu da hatasını işine kaydı. Yok bundan az çataklarına görsözün o. Жылолорун көрсөтөм. Адырга 2 ай минилди жазда. Ошол бойдон турат. Майда минилген. Код ошол бойдон көк чөптө эле турду. Азыр минип көрсөтөм. Анда минейле, ha? Минип көрсөтөм дагы. Bunda Sancho жүрөт bu. Acının Sancho'sunun balası. Birөөсүн сатып өптүр. Bunu аткылам деп алып калган экен, эми акча керек болуп атат дейт. Аз буну дагы сурап берем достор. Быйылкы кулун. Ерте жаздан бери минип турат да бул. Жолтоп койдум. Көптөн бери минилбеген экен. 5-6 айдан бeri.
Kamçını bile yok mu? Karoldun balasının indi. Ha. Üç yaş. Karoldun özüken ha? Kösü, kaşkaları. Onlar жақсы. Bırak gitsin de. Daha dinle bir etraf da. Ha. Dostlar. Doktor benim elimde. Çatkayıqtарды kenen eken. Şunday toqtаңчы. Men butu қолындағы көргөзейін. Қабағы аттың мойны, көкірегі, butu қолы таза екен. Takalatmayın. 3 gün 4 gün. Boyu 1.60'mış dostlar. 3 yaş bıştı. Ha bastır. Şu da bu. Çatkayığı da aябай çatkayığı екен. Kutman taqsir. Bunun baasını ayттың әмі? Басым мен сен өзің айттың да. Келіп көрсün. Қандай деп қояйын? Bilmedim әмі. Зарыққанда арзан сатасың ба? Зарықпасаң қымбат сатасың. Әмі елшілік. El özünün baasını beredi. 300'ün öydösü ha? Nake. Bıştı. Kırgız жылқы. Kimge жақса келіп көресіздер, эми? Narkı. Тоғыз қайрықты көрелем. Bu Karoldun balası oldu. Dişi. Dişten bilgenler. Qarab aytı öresizler. Ömür asıl diye 11 asıl. Densolluğu жақшыбы Кутман aka? 3'üne немесine жоқ. Sizge neler diyor? Ne? Dostlar, ушундай маалымат болду. Bunun baası 300 mingге koyuldu. Сүйлөшүү жолдору бар. Кутман aka, telefon номериңизди айтып коюң. 94 70. Nake. Burada Şu номерге çalasыздар, келише бересиздер. Taza. Şişiginde жерде o ортасында өзү мурда кошу ишик. Çakalat koy. Bağı görmedi de. Kaçı bağı görmedi. Тоғыз қайрық. Беркі Санчо қайқа кетті? Ану. Ял қол. Шол жақта жүреді. Aka, o kulunun bası kança Sancho'nun? Kulunun bası şu rally klientler olsa çalsa sürüşürüz. Жүздün üstü. Dostlar, şunday malumat oldu. Kalganın gelip görüp sodalaşı öresizler. Biz malumatты қолдан келишинче жеткирип бердик. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh.